Nigo charagire Chinsa Ikomi chabo namara kwa bango kwa regani umwanchu murigere hatu imanya mangana magia asenchera yobwenge erieta Dorcas Kemuma kubwatira nere Joshua Auta oyo kunyamanya asenchera yimanyerio nera pigenya nchama kwene kinga marigene chibicha goikere asenchera yobwekirano nabo tobwatya gwetera asenchera yemetanda asense moya Facebook ko tunyamna Ndizi TV News Digital na asense moya YouTube tunyarabna Ndizi TV News aso mtandao we website tunyana www.ndizitv.net. Mate eyemo Chinsa mo chanya kwa yogo toka mogumo yo imeya Kisii County mbirere maiga yo mwana obo mumura oyo akora kirasinane Gusii ogmabwaya ase omubosokano obwepara oyo korekanete chitariki 24 cyumutinyo yogo Ikomi na kabiri ase boigo abeteka Gusii ogmabwaya chinga kibare kumomunyokia ase enyagitari nebo omubosokano yo nigo beteka korekana angena samabete amatabekania yepara egocha omugumo ogocha marani obotuko obokira tukerio rya Jumatatu nigo bono ya matiyo yaganirie serikali weswanane na gorobo konye bwabwango asobotuki erio mwana oyo kwonyora obwene bwaye Amusani oki Rafael nere nje twalinge nere kera twanyota accident twenge koru we kanisa botuko kesha na itogotira gochinka bono tose nyomba ito ikirange na mwabo egali ekarukuru mega yeito egatwaka twensi koleta matemu a class 8 akanyora max ya maya tukang'ari ndi process yo kumurigiria skuru na twanyorete skuru twachite mbake skuru nere tuka admit wabia tukaegu tugatebugure ndi chi process chi skuru tugakana chibese tukarororo tugacha twamakorere shopping yae nkeigo twarengerete January bini gwika ande nkukora twarenge yatigaire bono kururi tukerio mbiarenge bakari tukuria Sunday maragoba na twakiru chisimbu na into twarenga tugatebunga kingwa nyor accident bono kurwabu na tubwatu butakanu ubwo chaiga na intuntu abata matumaini no mwana yo mintu bana na twarigerete rende na roringo moke nje bona garumu takonyoro mwana na mutaro imbe ngochiko alaire masogo tango chikoma waroroki tarigo kuana abate ni monoro memero so gatesiko chinguru chikangera ngasinyugo kura murabe chibibi bagata bakamubeke bibi goro mukanyoro musamario ndagatobeke gari tari numuse tugaika town abanyagitari bantu yo mungina pore Ekiombe gyo kwegerera obwene bwa mwanyamanto imenye county ya Kisii gekora na Thompson Osoro nigo bono beso kiribene na kugania serikali kwangoya obotuki igoro yoko ya gweskuru ya Riokindo asibono aboririe ekiombe keria yokora obotuki kokora bwango elio bwene konyorekana nabo igoni gaganirie amanga amarieta aria agose amarieta ya abantu bari bakageire okora ogose gwikirania ekebekyo be kwa tenene asibono atebire gusamochiria serikali ko irachinga kichinyinge ase ogokora obotukina bayigoni gakwanire igoro iya amangana ali agendrete ase skuru yo yokugania mwalimu yo munene bwe skuru yo korusi waroro egente abolirie serikali kwana kinga abantu bari babere bakolika amaruba yo nkobekwa bari byara. Kwa majina mimi naitwa Thompson Osoro. Ni mtu wa human rights hapa Kisii. Tumeona hii shida ya kuchomwa kwa shule, kwa mashule katika kaunti yetu ya Kisii, especially Riokindo towards the exam. Tuliona shule ichomwa. Mpaka saa hii hatujajua CCO Kisii County amefikisha wapi hiyo uchunguzi yake, kwa sababu
hatujaona watu wakiwa arrested wakuwe charged kotini for arson. 2, the same case, tumeona ile makaratasi akiendelea kutembea katika mitandao ya kwamba chief principal Rina asirudi shule mwaka ujao 2024. Ndio tunataka kuuliza the CCIO Kisii County afanye upelelezi juu ya hiyo maneno hiyo. Ensemo y'abasaye bari bagosira omorobiri obwo bwagachibwe chinyumba cha magori ainse ni gori tukoria rero bakorokorobikana imeyo moche o Nairobi asekiri batagete omorobiri oyo kogendereri gwakorengana na barabwo nigo batebire buna nigo omorobiri oyo obeire gukorwa bakonye goche asibare asokoba emeremo eyo yabeire kobarentera engeri yabo yakira alituko nigo bono baganirie serikali kogendereria omorobiri oyo enywere mwanchu murigire nigo omorobiri oyo obete koko gusiko gutangazwa nekegambiro buna nigo orema mincha yerichiko senseto ya Kenya ase boigo egigambiro gyete serikali amatuko 45 yokobeka appeal ase ekigambiro sibono amatuka yo 45 arachikwera chitariki 10 omotienyi ogocha ase bono ekigambiro kira chikubwatuka ogochika igoroko kwagacha chinyombe cyo cha magori ainse oyo manyakaine buna affordable housing. Sisi tumekuja kutetea makazi mazuri, maana sisi tumechoka kwa slum. Tumechoka kuchomekewa, tumechoka kubebwa na mafuriko. Sasa hii tumepata opportunity yenye tunaweza pata nyumba yetu na yenye tunajengewa kwa bei nafuu, yenye tunajisevia kwa cooperative zetu, ndiposa tupate nyumba. Message mimi napeana ni hivi. Sisi vijana hatuna job. Hiyo ndio mboka yenye napigwa pale yenye nasaidia vijana. Wamama wale wenye napigia nini chakula kwa watu wa mjengo, hapo ndio mboka yao inaingia. Police houses. The police need better houses. You get our university students. The hostels are overcrowded. Yeah, they need affordable houses that can enable them to live in a decent during their university study. Yeah. So those are some of the pointers we are looking at. Sasa tunaongea tuko na 700,000 members registered mafundi, na wale wakina mama ni 100 wale wa kutuletea chakula kwa mijengo. Hao watu wote mahakama hii ikisimamisha wataenda wapi? Wa kusupply material tuko na marori kama ya jua kali, because tumejipanga vikundi za jua kali. Tukiangalia marori ni zetu siko pale zimebewa mchanga. Maplamba, yani mafundi wote saa hii tunaendelea kuwa kama milioni tukichanganya mafundi wote. Sasa hii mafundi wote wataenda nyumbani wakakule nini? Omoriki omonene bwekiombe kyabakori emerimo ase chiskuru chinyagitari amone chinsemo ao Albert Njeru nigo bono aboririe wizara yechisemi sebono amoboririe mo waziri bwechisemi nereze kirima chogu kubakana emirimo abakori emirimo be chiskuru asekeri atebrena nigo engeria yabo yaberege konyorwa ase egetambe gento kyabeirege koita abakori emirimo ase chiskuru nigo bono aboigo atebabuna nigo uotakana uko kwa abakori emirimo kwabeire omochando ase chinsemo ao anena ase chiskuru chinyagitari amone chi university nigo bono arure egekuru goche ase serikali kwene kingango akanere abakori emirimo anena ase chiskuru nyuma chiskuru chitaraigurwa omotienye omotangane omwaka ugocha. And getting concerned that workers in our education institutions, and especially the primary school, secondary school, tertiary education institutions, the workers who are there to date have not been able to be paid their salaries. So issues of salaries is an issue in our education institutions, more because the government was not being able to compensate, to release the grants to be able to pay the workers who form a land of education institutions, from the student, teachers, then the next person
is non-teaching staff. And therefore, we are calling upon the government, the Minister of Education, to think quickly and to act quickly so that the issue of personal emolument, the issue of grants, the issue of paying the non-teaching staff should be done before the schools are opened, so that the non-teaching staff can feel motivated to work in our education institutions. Surprisingly, the same non-teaching staffs do not have terms and conditions of service. They are only employed like cashiers. They are only employed like on contracts, which is very... Abalimu uba ECD meye county ya Nandi ningobono besokirie na kugania kwegwa obwene bwabo anene sensemo yokolikiwa kwa imirimo osoyo kwegwa ku mirimo ase aba county eyo nigo abalimu abo be murunganire bunanigo abalimu bande babeire bakolikwa bale ne myaka emekege sabakora eskuru mamincha neri chiko ya mangana yokolika abalimu sensemeyo ya chesigo sa sensemo yebisara yechisemi nigo bono baganire county gose serikali county ya Nandi okorera obwene asensemo yokolika abalimu nabo igo baganire serikali yo koigwa ebirero byabo ebyo babire bagwiki asicho bisiche serikali yo kolende bagosorerwa nigo barachikubutwa emeremo. Kriteria gani kuajiri walimu katika Nandi County? Kuna walimu wenye wako karibu miaka 45 na kuendelea, na kuna wenye wameajiriwa wakiwa na miaka 20 na. Hii sasa ni discrimination ya hali ya juu. Walimu waajiriwe katika kaunti hii kama walimu wengine kufuatana na katiba ama mwenendo ya TSC. Hao walimu wamekuwa wakifanya kazi through harassment na intimidation from the senior officers, mostly from the Department of Education. Tungetaka kusema kwamba kama kuna ofisa fulani ambaye ata-intimidate hao walimu ama kuwarasa walimu, tutachukua hatua na tutaenda kotini na tunachukulia hatua huyo officer in person. Kwa hivyo tunataka hao walimu wafanye kazi kwa mazingara mzuri, wapate materials, mambo ya capitation tupewe na kila kitu, tuwe kama walimu wengine hapa Nandi. We are going to push this thing as a union, whether it is a matter of going to court or negotiating with the employer, but we are going to ensure that these teachers will smile to the supermarkets with their good salaries, back to their houses, to the kitchen, to the sitting room, and even to the bedroom. Abarimu bechi school chichi secondary choboroso junior secondary school nigo bono batiane nabuna ni barachikogira emirimo yabo mwakogoja konye serikali tego chikubarika ase omoroberi obotambe gose permanent sensemo eyo ya masomo asikiriba tebiribuna nigo babeire bakokora emirimo ase chikonda eyo manyakaine boigo chi contract eyo ra chikwera omotienyo yega chitariki emerongo 34 again tobono batebere bawochi wancha osaini konda indeyonsi kolende asibono baganirie serikali kubalika ase ensemo yo moroberi o permanent egento bono kirachi kubakonya nene ase okwemukereria igoro emeshara yabo. Singing the same song every day, no confirmation, no renewal. To this far, we are not yet ready, and we've called to our members not to sign those contracts. As we are here, we've been in the courtrooms. We've tried to follow the legal procedures to ensure that this matter seeks legal redress. And to this far, we submitted our petition to the Labor Relations Court, Employment and Labor Relations Court, and that was an application tendered on 29th November 2023. And today we have an order that was issued by the court that we are here to tender the order to the public so that our members can know clearly that come January we are downing our tools and not ready to get back to class because of that order that has been issued by court. And the court stated clearly that we are bound
by that agreement that we signed when we were getting to work. Omowaziri buborendi bwime kithure kindik ni gobono ainekeri abaibori baborokiwa ase chiskuru cha West Pokot unanigo borendi borachi gotiniwa ase Chinsa mecho anene chinga kechiga aborokiwa bakageire gocha kwigora chiskuru chitariki isano neseto umutenyu umotangani omwaka ogocha nigo atebetemna chinga kyatarite ase Chinsa mecho unanigo arachikwene kinga abanyanyimbo babekiro baisaine ase chiskuru au chira ase Chinsa mecho anene ase Chinsa mo chiri chabere chiwa kwa no muchando bobosagane egento boigo ariete eira unanigara chikone kinga abalimu bairanire ase chiskuru echo ase barachi kubwatirana ne kyombe kerige kubarika abalimu kyachesi kwene kinga abalimu babekire abaisaine ase chiskuru nigo boigo ababoriri abaibori kwene kinga nkoirane bale abana babo ase chiskuru eliko chikwegendereri na masomo abo. Shule zote zitafunguliwa ikiwemo Cheptulel Boys, ikiwemo Cheptulel Primary, ikiwemo Sapulmoi, ikiwemo shule zile zingine ambazo ziko katika sehemu hii na kule pia mpakani wa West Pokot na Turkana South kuna shule zimefungwa, vile vile zinarekebishwa. Januari zote zitafunguliwa. Tumeongea na idara ya walimu ama tume ya kuajiri walimu wote watarudi, na kama kutakuwa na sababu tutaongeza wale walimu wako hapa. Na kama nilivyosema, kila shule itakuwa imelindwa na polisi na afisa wetu wa ziada. Ile kazi sasa nataka mnihakikishie ni kama mniambie kama mtaleta watoto shuleni jameni. Meona waziri amekuja kuishi hapa kwenu. Hata next week narudi tena. Umesikia hiyo kitu? Yes, rudisheni watoto wasome. Musiwe na wasiwasi. Musiwe na taswishi. Bring your children. They will be safe. Na ukiniona narudi hapa, tunarudi hapa ni kwa sababu hii kazi hatutaki kuianza alafu tuiachilie. Na mimi wakati baada ya miaka 10, 20, 30, 50 watu watakumbuka ya kwamba nyinyi ndio wale mlivumilia, mkawa na imani, mkarudisha watoto ambao siku hiyo watakuwa watu wa maana katika sehemu hii ambao watakuja kuwasaidia katika hii kijiji. Mwanchu murigeria onyinoro mweri wa mangana maya asenchera yobwenge korenda yomana yanda mange no nyanyore asenchera yobwikiranu chikoraga ensemo ya bona maragoba twara oburigere uya meyandizi TV erietari ane Dorcas Kemuma nigo twabata ne radio Auta oyo kunyamanya asenchera yebimanyerio na abiga nyanchama oyene kinga marigene chibicha awekire asenchera erenkiranu.